Bien dolorido cuando alcanza el news team con la esposa del un PDEA agent quien asigunya muri de tiro na Santa Maria del Sábado del Aga. Ya muri na shootout contra pulis de Santa Maria Police Station si Intelligence Officer Juan Joel Sacro del PDEA Regional Office 9, quien ya sustenedos tupada de bala na kabeza. Asiguna otoridad ya queda subjecto de arresto si Sacro del Sábado, quien alegalmente ya tira al aire su fusil del Sábado del madrugada. Después yan argumento kontra su uban ali na mention lugar. Nag-indiscriminate firing. Hinanap nila dyan sa area sa Abedra Extension. Pero hindi nila nakita ngayon na lumabas yata yung misis. Tinanong ng tropa kung saan yung tao, si certain Sacro nga, Joel Sacro. Ang sabi ng misis nito niya, di hanapin ninyo, pulis kayo, hanapin ninyo, yun ang sabi raw. In a follow-up operation niya imbisi asiguna pulis PDEA agent hasta ya shootout iya muri na sofa onde elita akusta de mas temprano. Parang sinipa yung pintuan. So sinipa yung pintuan, di sumilip yung kung sino yon, bakit biglang sinipa. Yun na nakatutok daw ang baril, yung nakatutok na sa tropa. Pagkatapos, di mabuti na ready to fire, na pare nung first yung unang sumilip, yung team leader. Tapos, pag pare na pumutok na, sinabay na pinutukan na rin ang van. Asiguna uban del PDEA agent na mention ng apartment ken tres puerta lang desde su mismo residensya. Ya larga palabra de mas temprano si Sacro que imbesti elin autoridad si abuyaman na lugar para kuhi con ele. Que asiguna pulis el posible razón si porque lleno de mga bala el su fusil junto a el M4 rifle. Que tiene 7 mga long magazines lleno de mga bala. Ang sabi raw niya, nung gabi, hindi siya kung may pupunta na pulis, hindi raw siya sasama, hindi lalaban daw siya sa pulis. Kaya pala nandoon yung may mga baril siya doon, 2 caliber 45. Nandoon yung may M4 rifle siya doon, high-powered firearms. El Regional Director del PDEA 9, Director Adsar Albania, dali también su reaksyon después sa envuelto su opisyal na insidente y Elia Abla. Sinusuportahan namin pamilya. Initially, pumunta na yung pamilya, mag-conduct na sila ng independent body na mag-conduct ng separate investigation. Okay. The family, kasi tao namin yun eh. Okay po. If there's a truth to the allegation that there's a shootout, we will see kung hanggang saan yung culpability, if there is, or responsibility, or titing na ilaan namin sa due process. El esposa y familia del PDEA agent tamanda asigun conduci sa para investigasyon si Cosa el verdad suceso antes de tira con Sacro. CIO Juan Joel Sacro asigun el provincial director del PDEA Alina Tawi-Tawi y uno na mga ben officer del PDEA 9 aquí na rehiyon. Ele también ya queda un instructor del un colegio na syudad de mas temprano. Albert Luna, Dateline Zamboanga.